Ketunu Haketra Donir Taba Poti Kere nu Sheri Nepue Podian Uoki Pulalaya Zibade Di A Kipenofer Chasidici Seyeko Donunu Achepejalia Kijunu Achekerkelidio Rodigo Jehovah Hezetio Jacob Kipenofer Hekiau Arofer Nowe Kimekredi Kepenofer Rabbi Febaya Akemeres Pokinu Zotela Por Rabbi Atikio Mu Akelakidiozo Pue Adahuzo A Renier Talo Ugo Jedo Gershoki Hanu Lerkelia Upie Utatsiko Pete Niepum Hoze Sevorke Kikrilamna Pue Ugo Kelakiliu Ugo Kemeruzo Mu pue apete podienu seki kabazo sila ugo pete keze porso mu terhu bie potsukie pete keze reshoji au kedebo Ura
Allamo Krista nanuso Mukemeje Jisu Arangelieu Digi Boge Vito Hashatse O Ageniu Agemieto Uchete Agegreto Nunegeto Atse Agenere
제 그때 이제 share 탈리디 apostolic capability apostles creed how 이제 게마타리 그러더면 그때 이제 share 탈리디 세르기데 아 게포토 고 게베뇨프 디무 기저 척스 就我的福流耶稣基督，我也不别的呀。我给们撒入分努牛尼弗列，热不塞弗玛利亚基努本牛列，本地亚比拉杰努给们接列，贝菲贝杜基基努哇，谢达穆鲁哇，我沙塞涅给谢努努谢列。我的给好的，是的给我托给朋友分，不过啥啥不的，是我给日过，我给写过，给所有拉子给丢啊没了呀，啊给me sa rofu，我给me sa不的给这给我，我给me sa过过给出，给做给我过发给留。mu temor hila ke siu mu ke chache ke ri pele Yahweh amen Christa Rabbi Akemere Bo Akesie Ake
Zelida, Christi to Akija, Kekrito, Kemesato, Kepinyofa, Here, Tiezo Shiri, Nzatetawe, Disoza, Gesa, Kijivibo, Kabihego, Zepelasidi, Higo Buno, Nipo, Hedoza Zelidi, Lan Gershokino, Sholeki, Zelaki Selan, Bijetor, Nipo, Hego, Hakikin, Gilia, Pomare, Tor, Geza, He, Lake Saladi, Nibunza Zetawe, Hego Miapo, Geza, Bunazo Shiri, Hawari, Lake Salasaki, Tilichi, Shonipo, Hego Vogeta, Tunazo Shiri, Here, Modzina Lukevono, Here, Keleke Metogunazo Shiri, Hekele, Hinudo, Nipo here, Dipo Dietseno, Here Lukevono, Modzino, Putugemo, Chekewagola, Pumawa Getagola, no Gokejoke Mugo Vase Higotsi, Njiki Mesawi, Hego Miapo, gets a cricket Mesala Sichi, Nipo di here, Nki Chayawe, Shohego Chidole, Kilikin Hidi, Nipo Hego, Metiozo di Lerwe, Nipo Sla, here, Mengoba, no Mumishidi Lerdi, he gets Sutsala Sichi, Kepanyofa, the Petego Bonuri in Tajakesa, Pelalidi, to La Parkili Sichi, Kikrugit de Lerbashi, Mo, Mikited de Wagiking Obashi. Hemengo get cricket a sailor, Bani Posla, no so, Sibawe, no Michidi, Hemengori, Sabihagot Sichi, typical Messi to Fadila Gabago, one of the sharing, no care living Ulichi, Shohego don't know, Major Donipo, Tenusho gets a Kikuriba, no Mijidi, Ugori Crisa, Ugot Sepek Cosici, Timikits at Yetzelikins, gets a non habitish Silivi, Solani Pumbuno, Nuneo, Unkeko, Segot Lasidi, Gobungi, Camera, Susamula Lidi, to La Vogilia, Sichi, Nipu, Nzekiselakiamuchi. Heko bushidi Hekepele nidi Lovogili Tsijini Podihi, Kichayawe, Shojedo, Gershamato, Hagazo Shego, Tenutala Getso, Habete, Kabinki Kriji, Nutila Sije, Japutsa Vogetzago, no Hegomia Bogetza Kri, Lasiji, Bahuri, Hego, Nyo, a new Zoshia Kabin Pelesije, Bon Disevor Gazaseki, Nuzosheri, Nomi Jidi, Potsakemesalie, Moposepa Jashidi, Pogino, Higobu, Ntejaka Sango Prekili Tsiji, when you bogo, Tenutala Getso, Gershamato, Kabin Pelasije, Mohe, Matohago Buno, Matoga Buno, Mozino, Lily Gessini Bodi Archilio Jesu Christa, Zanachashi away. Amen. Archilio Jesu Christa, the senior Govorgaba, Pete, Kelula Shiaway, your online no Kehukabagori, Kelu, Pregeza, Susatala Suje, Moteliro, NBCC, Youth Sunday Des, La Hausanuzo Kinisi, or Pete, Kelu, Gazatala Siaway. Capina Fobojavia, Ugochedo, Kashamato, Petemo, Cecilitin.
Jisu Krista kela kele zanunu kini se vokaba pete kele shiyawe. Tse do ker so ke hunu NBCC kroko ke hu pete yutsande peba jemu u ke huri haumedzidi u kreke samye ke lu celebrate ke shala u ke panofa theze yamu ke huri peze yawe. Che do ker so ke hu haunu potisi atsedi awunuri potisi leki vi hau la opportunity hau la kepanofo theze ya siro ukehu lighthouse ministry pastor megomo potim kori peze yawe athia sharing hau no kepanofo poke detho poke vi poke kre akilunu kim hedi a experience shi siro ukepanofo ukehu unu alon richa shidi encouragement ha ko ngukele ko keza shotyo nichu nunu Sunday school UBC nunu share zero ajire me kenyemu aseze me se ko pette Sunday school UBC nunu share we heko Sunday school nuvo di Sunday school lessons ko nunu me vi sele mu te ka sorry Sunday school lessons ko khawe heko chata chabaya we aro Sunday school nunu graduate sele mu teacher cares asaprala nunu teacher cares se mera to de mu che tenuvo ura baje UBC ke hue amu akim hedi mirato di leshe prakebako siro kam kebako lanu kechachsia tsia akronyonyeze phone chekebaki unye depubuno phone chekebaki unye tie Mande kise ke chake hunu tenime ke hunu tafeme ke hunu nikolano chaho sidi akipuya mu aho siziki andise ya mu ye ulano chabazas how dear na sidi uch ke tefuse wore mu noko ke chalano noko pezie noko ke chalano anidi amato chele mu noko ke chalano nu amato chekelewe zero tepeo pandemic tikiri ke hu leaders ko fonche atsadi ashho ketso zero alanu cha mu achke te fulanuri tsukulanuri ke te jese ke hu tse yawe zero teche suru 6 cities nobody luvori amato mu ashperlanu nu teche suru nu luvor mu how kunuri ke hu Kehukif mu kehudi anise vorsiro kepele kromie koze kepekrodi akepelerich kemeti siro kepekrodi anise vorwe Sunday school teachers ko siro akronyo mu akipitzel ko awu kehura potozori awunu kehufele mu okepenofisia zamieze kepekrodi kepekroliche chidi akipuba ya mu aha oko dizedi Chazupa tozori mieze kepekrodi hasil selemu kepele komieze di me viselewe siro nzishe exam kasha shidi kepenove po akrosh di awuno chakrele dichevo urakam chabate potika chamia work culture siro competitive environment no kam di vor urakam chabasa alana challenging sereba work satisfaction sure productivity tsadi kam tses hakiwa adzuku serita ya deri okay panove pom har vimu po alanu ki view siwe okay panove asedi po zaye cheketo apelemu how sisidi achole badi acheket fu bayawe so neko wonderi hake habadi amato chovo ketokono abonri okay panofo krepinu no mato tsemu anike tola chabache so okay we usa prasi bayamu anu cheket fu sia
Chutiri vor doki polanur bi vor meze ke prokole ya sidi lata ya shizori uke hue siro particular lighthouse ministry heko chazu baya ke chako pette ko rakrabadi ko lano cha ke jala ko pette peziwe ke hue ale pe video unuri lighthouse nu meze ke prokro siro unu chi core team member watsidi ke zem hacha baya zano haulanuri ani pekriba Siro Pastor Mego leadership nunu awunuri leader KV siro ke zedi machia ke jadodi machia ke jahe ko pette ke zedi uke panova zapu zayela nunu arhechadi matoche ke to mu ake peleri meti ke to hawe ake mermu ake menguwe Siro telanu tie u UBC ke hunu kreke samye pette sunu uke hue heko hru heko kre heko kevi lady mhapette mhakekranu heko la chamu heko krohi ke ba chla ne ko pette pezie Siro heko bu heko kevi totiki uke penofola machadi teja ke kraringule di heko ni ke bala zapuza yese uke penofotsi yawe Voke to kinuri heko neko kecha neko kekrohi se morosho muneko enoko ke vito se utarhosha ukrohi voke to hako ke merewe nako pete pezie Terino Cresargo 제도 미가 그라보리 자푸츠가 바하와 무스디 운는 운니 무 우크베니버 차다웨 서로 하시비노 베제 자푸고라 뭐테 델레노 투페바 하우 NBCC 크레사르고 디오바자 그래서 줄라이 디체메치 줄라이 산데 케리오 피에 세 NBCC Youth Day of Prayer 이시디 NBCC 크로 게바 크레사르 고라 게차 자 bebalya hauzedi ngorithie gezedi seyu nu kresargo betela chadio chaledio u kresargo bu ukepele kelhu thaunu thefa detho mu petsa dil husligedola ngo chado ke chachakro hanu tubeba ahwa progresasdingo keze ke chatslido 크레사르미에 겔훌라 게테제 가스케 크레사르 게크라 우 소사이티누 모리 우게후누 음하게 위츠가 바 하골라리 게테제 가비오 게베네버츠서도 서로 네부부 우 크레사르 게조게 무고 와스누 차케 스라 차도 하우 미게크라 제리 크레사르 게크라리 제리 ke hufalemo o ke banyo falemo di je uni o me do chto ke phuma kel hunul hutu ongo hagolari o ke jo wasnu di o ke banyo ki chale do soro ke pele kel hu chatie thach ke jogo mori u heche ke jogo la u kele ke me do u rof mu nu do nule sorhola chale do u marho nu nepu medo sanadi shaleke tola chake ngo kresargo mike krari chegri makekra us prochilidi u makekra no chiri u umhato u jobs ko fke ba ha gonori u ke penyevu putitogi ugo krohiseleke la chaledo soro kepele kelhunu memie saseleke tola chado kepele kelhu ri ul kelhu se 메사 메저디 후슬레게둘라 찰리도 게메사르푸부 크레사르 고르고 세바 레게둘라 차죠 뭐 대자 하고 찰리도 사실 포인트 2로 NBCC 크로 게후가바 크레사르 그렇다고 라 찰리도 저로 NBCC 제너럴 세크레터리 무 보제 게 제도디 하츠 게저고 서로 SSE Sports and Scripture Engagement Ministry 한우 하고라리 차도 서로 베테가 사진 거제 거 UBC 누리 Pastor Mego제노 무포 팀고 크레사르고 그렇다고 하고라 베테가 자디 거 prayer points 하고가 로컬리디가 잘해도매
che crea che msani pu beje hamza cha ko ti ke vi uma ke ho se ko chola se ni pu thia ba ho shiri NBCCU Sunday how no ni pu he ko tia do ni pu 40 ni pu youth ko kel hu celebrate sa thawe ni pu no he ke hu nu ni pu Krasar type members ke vi ke kra pesa shares just golar beje ni pu non thio jabi u ko tsa ja ni pu ugo bu kawa modi ni pu uke hu kawa modi ni pu uke hu zedi ni pu nidi ginunu haka ko buri se khelo da pesa hawa shile di ni pu kawa modi lanu hu zel hu situ le ke do ke ko khabya che ni pu soro me ke krari ni pu je ke hu ri phule modi ani pu ke dia ha ke sho ke dia no dia tsato ke zeba ni pu no hawa shiri tsasa di ugo buri ni pu no more cremo ke zo hawa shile di ni pu la Teburi ni pu vorim fule ding ginunu te jangule ding ginunu unidi vorsele ke ko kabye che ni pu non tio jabye ni pu hego Krasar je Nagaland shi ke zil ke ha ni pu ha ke vitsa to ga za or shi non tio japhi ko che ni pu so ke kri ko shi ni pu ha ke vi hawa shile di ni pu ki vorle ke ko kabye che non tio jabye pe te che ni pu wa 보통 메디아들 후바로 니 보고서도 논해 시르크 따츠도 니 보고서 논한테 오고 세바 오고 거 있으지 니 보. 하토 우스 프로고 찔레디 하토 포가고서 것이 논테 부티도게 울라디오네 포토 도시 가서 하우리 부티도게 차크비오 츠세지 니 보. 논테 잡에 니 보죠 봐. 이거 UBC노 크레사르고 페고시 잡에 츠세지 니 보. 오고리 니 보. 그 보게 호 하노도 노 니푼테 장울이디 하고 세디 아니 부 나노 부서 뭐니 보죠 봐. 너미 보고서 때 차비에 쩌서지 아니 부 제도 켈러 때 시리 부 온라인으로 그 바고 싶을 때 가비엔 펠라사 보니 부 논토 하고 때 가비에 펠라사 논토 이거 lerkel에 때부리 논토 하보노림 아니 부 논토 해고 미 보서 때로 그 르츠가 살아서 제 부디 이거 부 제도 ler리 부 르쇼키 하노누 태자 니부 태자 그 태자 사 목펠리디 돌아내게도 그 가비에 해고 미 보서 때 쩌서 제 니부 노 니부 해고 그 처런에서 제노 니주시 비주시 노 니부 보서 때가 처런에서 노 켈러 때부리 해고 미 보서 때 가변 지사회 논토 켈러 때분 태자 목펠리게도 그 가비에 예고 미 보고서 때 지스노디 하고 하베 때세 뉴 예수 그리스도자세 차세요we 아멘 ngochero mhake nguzo tiu pebaledo sla lyogo kholedo mai ka chawo tsli ke kre kem sa ni pu beje mza chawe no ye se morga sho ni pu ye ke tsu ke kreshiri femini shiri ke baga zatsu shiri ni pu ye se morga sho ko te khabi he tsdi he go bu ha wa se di ye ni ba ya ga ko laim beje we ni pu he go che ba ba do hanu shi ni pu ha ho se di la vor zda di vor ba ni pu non tyo jabe 하고 그때 호서지 니부 효고부 하고 세디 니부 남하게 자츠슬게도 꼭하베지 세계에서 미부리부터 매년이 세설리게도 꼭하베 하고 그때 호서스는디 하고 그때세 뉴 예수 그리스도자세 자세요위 아멘
这条个头来是不是个道理咯？我这个不是个条没子的，哈个这个 to take care， 可是可是来点那我现在他个做不是的，不真的 to 个报告，就打个某个 delay view 人那个这，是这比多的些些啊这位，我个朋友说没包吉里，不你是kriya么子系列的。Dari seye ke hu ponuri po krpridi pomhodzunu po tu chak jamie po nia ke chasi tulide pue dilie ke chepie Israel ko kishadi Jisu Krista pete komho ni puzo po ginu vitopie petha ke shnie sibatyo nie dilie sus Johanne zulu ke fje pupie me petha ke cha senu galil nu sededi juda ko pete nu po vo ke chasi batyo Su ke penyo fe ke ma sorrow fe mu po ke ko kha po gi shadi kin he ke liu Nazareth Jisu jezo po luki ha ki vom ha ki vi chemu te ro ke shogobu u ke hu ke je ze to ke ta ke che ke shorosha u ke penyo fe po ze ke tula siro po Judea mu Jerusalem ki je pete ko nu ha che ke sha ke japu ko se hezo u ko si ginu po gu kriwa deri u ke penyo fe ja senye Poche pehila le di po buvo timye pete mona uke penyo fe japu ke da ke li he ko rabi pingu chesha mu pe ke se ko donu hila se ke ta siri poze mhacham hakre zo mu uke penyo fe po ke da pie po bu ke ri ko mu ke se ko nye pe pi ke tyo ke che je pu me pe thanu de si zo mona po pele ke li ke poza nunu ke phuma vali ke tyo se je ke si ko peteri Pojapu chvorzo sisha Siro pitor depu ke thanu ke masarofu diesoko ke si khegi vota Saki pitor je ke vor jere ke famie pelele ke takwe juda ke mogo giri ke masarofu rusha ke tala ungota ke krila mona ukwe fenia sem ha pudi uke penyo che phi ke si ke tala si che pitor se temie ha gori wenguli ke ta tyo ke masarofu nguli ta liro uko zulu ke ke kha hoba me sida sidi po ukobu Jisu Krista zanunu zulu flienu wata siche uko pobu ja hoyo uko ze banu di chada siketsa 제도 우고 니부디 세버디 게자스 게토리로 Dr. Kethoser Kevitsasa ahakanu poje kroyo bopusnede ugo meke krasiwa molivi deri po responsibility ke sapo faba musu sedi nuri pesisna mu ke chanuri povar krabaje ke za suri sedi pesisna po kenyori poje ho pusmiche po organization puto poje omodi po organization je ho pusmiche de hakanuri makroyo bopusnede Poliro Baptist Missionary Society, how no Director of Intercultural Learning and Collaboration. So Sabashe, Director of Intercultural Learning and Collaboration. Mo Baptist Mission Society, how Liro Society ko donu Society ko donu ke pitsat topo de society ko donu leading seketa international mission no Kemeye topo gets she gets a so she agency Hauliro Baptist Missionary Society Hauliro William Carey 1792 Tiki William Carey said they gets a agency po de po pomhato liro ke kratati liro de pu gets a betha gets a mo partnering together mo ke hu ko zedi collaborate together organization ko zedi collaborate sedim hatho together hatho posi mo hathori jase uko office liro UK no te po ke hera de mapurno no hatho kori tsdo se vado UK no la lege to shiketa hatho posi mo matho revese ke to hatho pori ke tsim he
mu ni bubu po kruhi segeta pom hatonu po chatha segeta mu ni bubu po sedi pejas che ketsa su uke chawe mu nyekori nyeko ke chati konuri po vara krasa pom hatho konuri po vara krasa mu po encourage tsa che ketsa su sedi pesise ketose in pejese no chadori lavordi nyepu die sedi hekoze ke zas ketyo haulari in pejese mi pette kori diepu korenadi uniseya mu chadori pette kori thajangule ketyo suri pelle mo work to ti soja konuzo sheri pocket zawa sunday kropo bu vordi series kropo sesa che ketsa suri ketsawa mom hapete potuli rover work to sunday kropo pozedin no series kropo seketo suri meraba mo kechanuri sukolari rokrawache nyoko peje Mission. What is mission? It's over 200 years of matching God's word with deed. It's our storied Baptist history and a world still in need. We're shaped by our past as we look to the future. It's you and it's us. It's we working together as BMS World Mission, uniting believers to change the world. Will you join us? In over 30 countries, from cities to the most remote places, we tackle injustice and suffering in desperate places. We walk with refugees and those forced to leave home. We share the good news of Jesus where it's never been known. And why do we do all that we do? To make real the fullness of life and the hope that knowing Jesus will bring. Changing the world is no small task, but through prayer, through partnership, through giving, we'll do more than all we can imagine or ask. Together, we let children be children by building pathways to school. We care for God's planet and sow, grow, reap food for all. We deliver aid when disaster hits and help prepare for the worst. We plant churches and seedlings to nourish spiritual thirst. We train local medics to heal lives marked by deep strife. We see communities flourish and improve quality of life. Together we can do all this. And to do it all, we need you. Because while God calls us, we'll answer. Until his work is through. Jesu Christa ukalak liuzanu chedo vorkba petek lucia mu akikru sunuri nyo kelusawe potike vi ho ngula ke la nyepu peje ho sa local church so mu hapo special service mo special message ri purizol ho deringo lesson nu lekata ho za hyo kikru sunu ke hu tejes na da mo dia yopo che doliro NBCC Youth Prayer Day ka chala youth ko rikalusana ka lusana ba terioliro hyo ki kru nyo ko homye siwada to mo ngo ke the track nu ke hu krata ko pepi sedino hall po of kranu ngo Wednesday here nyepu mandoka tse how ha dedicate some consecrate seketyo how ha program tsaba mo to ha tsmolyo de tsakatam ho ze hyo ki kusunu ke hu peje ho ke tsepe nyo petrosana nyo ko afa clear afa hu dinu how ha pozano tsese ketyo how ha lanu hyo ko mangari manga de hyo niri hyo ni saba affair hiba ka tse po poni mo se mi je mo po ngo the track we inaugurate Suzuki zo sheri teriato here pobunu ribanu katsasnu siru po brisel ho sidi po tsma da po tsmanga po tv po tsma da mo je building po zanu po karkanu tsada ka tse po nil ho mi je
This is a boy bum there. With the Hyoko Ponyoko Zotua, Hyoko Nise, Munyo Pejet Torbaho, of Muayo near Haketsayobo, Nipu Zanu, Tsakelia, Hauhala Zosheri, Nipu Pejewe. Can you lero tie, Unko NBCC, you de mu let hamo Sivazo, they core gets a give. Unko youth ko haki vi sedita zivi se te fuko zo she zivi thoba rogo so zivi ki thoba za ndu nyeki no mepo azemi po habo puga za atyo lady no kresami po zo depo a ka patao ki zunum ha zivi mu uni zasa Remia tenu me kezivi uzoke vi unoke vi how horizon yende tenu me kezivi muchizo at shirizo le ha sitiri leta muchola nyo vi thorba ho mu unko youth ko vi ke basa unko ke hu vi ke ba za sizo Kailash Satyarthi ke chobo Indian social reformer po pochir riba tije hetenye zolyo Mupo 2014 ki po Nobel Prize ringulia po social reforms ko mupo child education hauhala activist pom hathokala no po Nobel Prize ringulia 2014 ki mupo puketsa hiketso pu the power of youth is the commonwealth for the entire world. You see, the faces of young people are the faces of our past, our present, and our future. No segment in the society can match with the power, the idealism, the enthusiasm, and the courage of young people. The faces of our young people are the faces of our past, our present, and our future. This is all. Musulano nyukoe, ngoke huzo shiri. You represent our past. We see our past in you. We see our present in you. We see the future of our church in you. Munyo koe kapelenu saset sedino. Puti chakamono nyokoe ke hu lead sadadio. Salando, you prepare yourself well. Mu nyoko tio nyo prepare chagetsuno. Hapo at jedo pusakeno liro. Research sakavono. Hapo ngukeli liro. Kresara mie morin hichumi ke kra class 12 pass liye. Mu more college nu leda. Unichuti Sunday school kuno vo uke peleno uki kuno pele set savordari class 12 pass lady college nu legates ki when they graduate from school they also graduate from God. She uke pele khawaya she munyepura kramodaya she unuma sebadi. Mu de sita modino uke peleno pizza mi mezo she uke peleno bali agatskoliro ki came here Grupo si gazo kwa fukavono result liro. It is not young people who are more involved in prayer meetings. It is not young people who are more involved in revival meetings. It is not even young people who are more involved in mission work or praise and worship or Bible study. The result was, it was young people who asked serious questions about the faith. Young people who had the space, kesarogo, ke hunu, putipie utsa mori space, tatsapie utsa dino ubunu u doubts ko ketsokele, u questions ko ketsokele ko hi dino u kepele bieke metilie mu kepele chao sipesu kele ko. These are the people who continue, not all, or who have a better chance of continuing in the faith share. Musalano nyogo chiki nyo numa torba, enthusiasm but torba, uni torba. A time will come sooner or later when life will get tough, when your emotions will go away, when you will feel as if God is not there,
where you will no longer feel your faith. There will be times. Of course, the joy will come back. When you will have during those times, what will keep you is that you have really understood your faith. Parable of the sower, Mati lesson. Jisua pugazo kimhega. Pusi vegelie. Hakoliro, those who hear the word and understand it, they are the ones that bear fruit. Musalanu, that is my challenge to you, young people. Slide, yaposa, kazakasa letha, there are patis set hatali viva desla, Jova Modadi Kenyova, no BMS slide to Senkoze Kazakali Chilito. Chitilirongo mission ze Kepuba, Muchitirabilho, Ngo Kefusa, mission ze Kapusi, Bomorso, de Chitie, Euro mission Pie, Potutsadinungo Kepuvorje, Kaza Hauhasiba, Muche Chekiliro, Ungo Hakachogo, lesser acts, Hanunu. Sunday Metzi, Capatavorje, Mura Novorje, Susajoy, Jedoliro, Ungo, Makakatsoko, to take care, Hauha, Ungo Lessenuliro, Mozula, Hanunu, Hakrupo, Mission Zegrupo, Lesson, Grupo, Silikivi, Kikim here, Katsukropo, Bashi, Katsu, Kapusanata. Solano, Jedoliro, mission title Udiaboliro Missional Lessons from Acts chapter 10. This is a residino missional lessons from Acts chapter 10. Mission Magatsoko Lesso Liro Ngo Ngugelia Acts chapter 1 verse 8. And you will receive, the Holy Spirit will come, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost ends of the earth. Jisue isi. Nyoko kamasaro fangule dino nyoko azapu mietsidi Jerusalem no Judea no isi di Samaria no isi di no kidza vala kazo azapu mie savodio kaza jisue pusa. Poetu ha prophesied sasa mu haketsoko lesso liro mo hosata kaza she. The book of Acts is the fulfillment of Acts chapter 1 verse 8. It is the story of how Jesus' prediction comes true. Mu kamasarofo vor isi mu zasiuliro kamasarofo vor kiriato tiki zasiuliro temekwa tangs puketa hauha tangs puketa mu pakachoko kenye nu juda kwe kamasarofo ukwe jisu pelele isi di kamasarofo vor katsaki ukwe tangs pu. So, Jerusalem, Judea. Isi thadi Acts chapter 8 nuro Samariano, Samaritans. Komu Samaria ko liro half Jew, half Gentile. You see, half Jew, half Gentile. Uko Jisu pelelie, sike masarofo nguliru uko tangs puta. Sheche liro Acts chapter 10 nuliro Gentile, Cornelius, Roman miepo, Chapahimie. Kremho Kazao, a centurion, but a God-fearer. Gentile me de kepenyofa krapia gatsumipo. Motemi ke me tomiepo. Miem hakadzmeko kruhia gatsupo. Mo kepenyofa ki kachatsya kazamiepo. You see, not a Jew, but a God-fearing Gentile. Isidino boy. Jisu pelelia, Pitor ginunu, Pitor zapu ginunu, Jisu pelelia, sidi kema sorrowful war, sidi ukwe tangs Buddha. Isi tadino, hakachoko kert have Gentiles. Not God-fearing Gentiles, but pagan Gentiles, idolaters. Hakwa Ephesus no ukwe chidi Jisu pelelia. Kema sorrowful ngulia, sidi tangs Buketza, hauha. So it is the story. Isi tadin tella nuliro hagachoko tella verse mohoseshe Paul
Paul Rome nu vodi Rome capital nu pue zoleda Caesar kidzenu kedu emperor of the world lord of the world po capital nu po banu Paul vodi nu Jesus is Lord katsa po ha proclaimed sabadi nu pothela sakwa ha mulian mo hayoha hagachago to take care hayoha me yese mu lesson kemiye pengu mulivin here katsale. The first missional lesson is the missional lesson about God. Unkom habo sili kivi mission lesson sili kivi keriya tholiro kapenyofa. Who is this God of mission and what is this God of mission like? Well, number one, missional lesson about God. Kapenyofa kimhiega mu po mission no kidibot subaga. Number one, God is working. God is working in the world. We think of mission as working on behalf of God, where God is not working. No. Mission is joining God where God is already working. Kepenyofe Cornelius, tenijenulio Cornelia isiamoki kimishit. Cornelius, kelhunu pomhathot sabada, mutsaba, mutigi dilemie po Cornelius ki rewardinu po penguswade. God is already working. God is not already working. God has revealed Himself to Cornelius. So God is working, God is revealing Himself. Mua hawa akalhunu ngumimimu akalhunu etumo there aphonu hawa ngumimimu apelle mimije amika kraza athozo chere akasada take grobo atiche ho vogataki remye football Andhra Pradesh no por doctor por kimidi Christa sile shiru por punhinchu no uko te premiers u kinu uko puja room po basia mu po puja selemo uko te romerico baya ke chala po uko ki ke chatse ke ki po am habu puya she no e ke penyo fa ke thog ke chi ha ke kra die chezu moda do his a group no ha ko pete YouTube no pada ke chala de nyoko ke penyo fa ke thog ke chi melesi isi the Romerico ki uko chiasaje isita sidino poe simodino lemodino meeting pono Christian meeting pono pocho avoke huba si isuru poe pomi college Christ appeared before her and then Christ tells her I'm the true Lord. She didn't poe Chidi Christa po vision no word no po guide so po Christa si jimi chada isi dino thelano Christa vision ne Christa po ki jo no puja room no lele puja room no te romerico baza kiki box yo krasi jo box yo krasor nom ha bongule do jo chali prele jo po box yo po krasoro jo no Bible po basi Chiri poe Bible mulia dari poe Bible presedemu poe Bible presedemi mu po vision ko chami mi da si po chwa ki po je hawa che Punjabi me fo zer ke se pitchde mu poe Jisu po ki vola mu poe Jisu zo de chi mu po afro raf se zo vo de po Jisu zo po mata ko zo che mu po Jisu go Jisu hodino Mupo Jesus was the Shiva. They just a pocket for Talano Jesus Peleda. More professor football, college no professor football. Where potable nobody isi taru Jesus pokivor. Jadi poe Christian me. Isi rupo po college no por being here baru ke krime sabase. Nzeshe
ki November ki up Punjab nu ko camp nu dipua di nu thava taxi arrange sa she taxi bakar ki Chandigarh nu Delhi nu thava taker ki tela taxi vordinu taxi a call sa sha phone sele mo aro hello sumu taxi driver Jai Masi you see Chida po taxi nu falia Chida thava zemo pro jisu jerwi puzo mo aro no Christian man I broken Hindi no Christian man isi di poke choro po kalamo po se Christian isi mo de po se vishwasi isi peleya ke zamye mo po punyoyo po se handicap ke chalano po punyoyo so khole mo si thadi ke hu po no vo mo chu no jisu silia de punyoyo tsaka chozo shere so khole mo she de po ke tsa anyoyo so khole mo zo shere ajisu akhale ganza da you see God is revealing himself nzashe mission conference po no vo ke tsa missionary mi kreta tha ki over the zodono mi poliro sadu kemehe sezo mu pongu se sadu tu zo mu po sadu mi do tsriamo sadu zo po she pastor po Punjab no vorga po turbanu sezo 2022 ki India Today no magazine India Today no the pastors of Punjab isi ke tso nyong usa 2013 ki Times of India no nyo Google se sheng ullo rena pono Bihar no mo UP no shi rena pette Sunday metsi u ko ever le no village sarpanch mo village chief head u kinu no pette ke ngule dino ukwe hapri sumudi Bible prayer je Hindi no shizu Krista me ngum me ko tazapu mo zo shire ukwe ukugu chu tsaliganza isi dino uko petsu vor isuru temi hago mo hyogo tsuzo hyogo Hindu zo hyogo Christian me mo de hyogo Hindu zo de hyogo ho tsuzo do mukidi tsuzoda hyogo ho purchase so hyogo problems ko village nur tsasede family nur tsasede shogaba mi sorho selede you see God apu chazade that God is already working and God is revealing and God very important missional lesson God is impartial verse 34-35 truly I understand that God shows no partiality. Atsiwe uke penyofa mie pogi ri poni sikriamo kache siliete. You see, God shows no partiality. Seye pete, temye pete pomhodzenu. Kem hiezo kache. Missional lesson about God. A missional lesson about God, dear Liro. God wants to use us in reaching others. Kepenyofe usenaba. Buddha says, "Tiki delia gocho, kizapetanu vodi no mie po seye po miliu mie po ki deli kiviu po alivize. Lesa da agende. Mupuri wayazo. Hanuzo shiri, Paul zo shiri, Jisu potyo magachoko to tefanu Jisu. It was Jesus who appeared and preached the gospel to Jesus, and Paul became a believer. Kidinu shimo, kidinu hanu Pitor pengusa, Cornelius pengusa, de Pitor buno kidinu Cornelius ki vodi puga. Deli give you. Why? Because the gospel is not just about reconciliation between God and humans. The gospel is about the reconciliation of peoples. Judamie, mu Gentile me keze shoya katsa, ke ngumetsia katsa, honyo peseya katsa, honyo tia katsa mi bunu keze pochale dunu keze temie, ke penyo fe temie tsakata. Takebo matchmaking, unko matchmaking
anti ko sepakra yan heba holiro the matchmaking tsetsia matchmaking tsege tsokim yaga a mi po siba kresa mi po she refu po siba hano a unye ke nye siba de unye ke simo juro a unye bu ke sile ke jo mu unye bu ke khile ke jo mu ke nguli ke jo I do something to arrange or to arrange to matchmake mu keze padi mori unye kebie ukinunum hatzak haketsabo kese selivi that is one or mu moro ka hoki ka chizufu bo ki apu message po message o apu tsumo so non pe jiri delia hayop ke yebe po tsuje ji letter yo be hafa tsu dadi no temi ho jenu khasa je temi ho kresa we vodino ho uncle ni me lesa ho ke tesle tsu no di ji dingu suru haya na po ma fri haya na ji di nya ke shilla the gospel is like that unko so shiri lesson de unko nagamie mu america mie ke pero ke di pono no ke pero baga only the gospel unko nuclear MOU mapureba mo nuclear arms no Japan ze technology hapuri ke pero zabam Japan ze ke pero ba ke sa APBF Asia Pacific kizu ze ke pero ke le muri Arunachal ze ke pero ke sa it is only because of gospel work matchmaking and that we are one people. Number 2, missional lesson about the unreached. Ngo question po ketso seya mo me ke kra ho ke vaya ketso moza shiri. Je do puti ligens there. The one question that we often ask ketso lamo ketso ya ketso what about those who have never heard? Dele give you simo to ketso ko kim hedada ketso. Answer is here. Passage hayono. Well, God can reveal himself. And God reveals himself. Mohosada katshe makatsuko to tetha no Acts chapter 8 no liro Philip ro Samaria no ranna no poe vodino poe crusade revival meeting poe crusade saba chidi revival pada ranna ka krano chidi temi nye katsa jisu pelelera mu Philip liro evangelisto great revival broke out in Samaria. Then suddenly the Holy Spirit kama sarfe Philip ki recruit not Gaza chanu takeda recruit takeda Holy Spirit tells Philip to leave the revival where he is the instrumental preacher, the key preacher in that huge revival where thousands are getting saved. Quick, go. Philip obeys. Keru sozeke keselia Ethiopian eunuch pose keselia miepo ze keselia de ke penyo fe temitsulano jidi Philippe kedino dile give poki pusa po Jesu pelele kerde de no baptism class 3 vomodino baptism lele de po Ethiopian vadadi and the gospel went to Africa. One man. For one man God says, leave your thousands of revival, your revival where thousands are getting saved, go and reach. God can reach. Share Acts chapter 8, Acts chapter 9, Paul. Jesus metsa, kepelle me ngumetsa, pershid. Me pese me du kriket yo, God reveals himself. Hanu Cornelius. Musalano. But we must trust that God is fair and just and impartial and merciful, much more than us. But he wants to use us. He wants to use us. And he will reach those whom he wants to reach and those who are seeking him. Missional lesson about the unreached. Third, missional lesson about the church. Yahunu. Ke hulanu mission lesson ke dibuka. Kiriyo
the church must be willing to cross boundaries. Unko tio, unko buyono, rabibada dino. Unko ni sebada, unko tio, unko lar binye. Unko boundaries, we must be willing to cross boundaries into new and unexpected spheres and avenues where God is leading. Bitor, zosheri mud, Jesus siji ko keria thoko zosheri, ukwe gospel vor, kemasarfu vor, Jesus pelele, ukwe kepelewe, judam yelar bizonye, Jesus judam yelar bizonye, isi bazo. Acts 1:8, you will be my witnesses to Samaria and to the uttermost parts of the earth. De ukwe simodino Acts 1:8 Acts chapter 7 pothelagato Jerusalem mu Judea ke robi very ukwe zaputsaba. Isiru Acts 8:1 nuluro kepenya fe kemije ke persecution ke tsesa. Jidino uko pete scattered tsesa. Jidino uko pagazu no. Jidino daily give you pare. Salano hokibo puya ke if you don't do Acts 1:8, Acts 8:1 will happen to you. Persecution will come where you will be forced to flee and spread. We must be willing to go into new avenues. Can you? The church must humbly listen and seek what God is doing in our mission fields. Unko mission field ko aho Arunachal no. Unko mission field kaza thonyan nagamela. Unko council ko pette junum hatsaba ho. Pette kre angami ko ba, lotha ko ba, se ko ba, au ko ba, chagasang ko ba. Moa vodi Arunachal no kreta ko ze kert sabaza uko mission moho baza te uko ze ka twaza uko association ko pette uko model ke kripu ho. All different models of mission. Musidino au ko katwaza model association ko model Q effective tobaga. Isidi uko katwaza. Mo ko kroro uko nyam de mo homiro ketesa da nyuko o módulo, o contexto puríssimo. Che o Zé puríssimo, o fenômeno. Che do o que eu quero, eu vou de novo, sasa. Que vou me balicar fora, que sasa. Che lá vou querer lá sasa. Do o pataki do larbe. No. Hanu mohol que seja imiga. Peter went. And Peter listened to Cornelius. What God was doing in the life of Cornelius. Very important lesson. Commission mission cultural baggage, tribal baggage, racial baggage. You say, no. Wait, listen to what God is doing. Number 3, the church must be willing to also be converted. Moho lega krawa he. Unanna ke diwa Christian sabadino Hindu me kivoro Hindu sada jay kazo puamo. Actually, if you read the story, it is not just the conversion of Cornelius. Cornelius rabi tenuke digazo mo. It was also the conversion of Peter. Peter riponuke digaza. Mo Gentile me nguka salagaza. Kepenyofa hato nguka salagaza. Kepenyofa nguka salagaza. Deligivu nguka salagaza. Mo mission ro hakevi boliro. Ubunu umhi chie. Ha nguka salalia. Ukelle be perhilalia. It is so refreshing.
And we are always converting and seeing new things and people in new ways. Schedule. The church must demonstrate that it is the inclusive body of Christ. Ngo chazu ke krinye. Chazu homye koko homye kekonye. Chazu ngo ye ke krinye. Ngo tsakaler ke krinye. Ngo sotsere ke krinye. Ngo cha ke krinye. Homye ko homye ke homye ni homye tsa isi livinya. But in the church, everyone is equal, and everyone who believes in Jesus is included and equal. Salano Peter hanunu sikelyo po Peter kenye po 2 Peter chapter 1 verse 1 no po pukato. You have received a faith of the same standing as ours, you see. A faith, kepelepo, Hugo Kepele apostle, mupura head of the apostles, Peter. And he tells ordinary Christians like us, your faith is of the same and equal standing as ours. Isizo. Muke hunu zoshe isizo. I call hanunu. But Thas says, my faith does not make me a higher Christian. Muke hunure ho lerda livi menyo mozeshe. Homie koko, ukepele koko. Homie vigo. Mu mozeshe homie renyoko ketzakimi. Seye ke krimi Christian koro quality shozago. Naga Christian ro export quality. Export quality mozalio. But any Christianity is export quality. And we must learn this. John Stott, poem habo, pugetsa hawa person that the ugly sin of discrimination keeps appearing in the church in the form of racism, which is color prejudice, in the form of nationalism, my country, right or wrong, in the form of tribalism, in the form of casteism, in this form of social and cultural snobbery, in the form of sexism and discrimination against women. It keeps appearing again and again. Such discrimination is inexcusable even in non-Christian society. But in the Christian community, the church, it is an obscenity and it is a blasphemy. God shows no favoritism. Muhawa unko rakrasiba morso. Missional lesson about the church. Dioliro missional lesson about the gospel. Hano nhapusa Cornelius Liro kepenyofa kripriya petsose Temirimia tose, Gapenyofagiri chava, Gachatsia Gazamipo. But he still needed the gospel. He still needed the gospel. Shininopoe deligivu sisa, Isidinopoe Jisupelelia, Jovakilia, Mulia, Galakalia, Mulia Gatsa. Musalano temievi seba zoshe temieke hupo zoshe kehurapo zoshe. Everyone needs the gospel of Jesus Christ. So, missional lesson about the gospel. Number 2, missional lesson about the gospel. The gospel is proclaimed through word and through deed. Nyo kenyo vo perlaserivi magachoko kererno. Jisu zepu gatsa uko kimhega. We preach the good news of peace through Jesus Christ. So, proclamation. And he commanded us to preach to the people and to testify. Pusanuzu, prasanuzu, testify, proclamation, evangelism. Then, koro mission ta katsashe
puzu rabi nye discipleship how rabi le mu morzo she evangelism discipleship ho har rabi leda ya da aro anu habo leba ke chu ro if we think mission is only evangelism preaching proclaiming or teaching, I'll tell you 99% of Christians 99% of the church cannot do mission. Tsali anja Mikrawe to promo. But there is mission. It is not just proclaiming, it is doing good. Jisu miedino hano kusoku sera 10 years 37 no puka Jisu he went about filled with the Spirit doing good and healing people. We can all do good. Mu ngo tsagazu ngo kehu tsagazu kizu tsagaba ze kemhet tu levi takebo pakazmela makaztomela ki ho tsagazu ngo tsagazu kizu ri tu levi tsago levi government pakazmela ki tsabaya. It looks outwardly, it looks exactly the same. What is the difference? We do in the name of Jesus. In the name of Jesus. Isiso. Ration compassion ministry ko unko hanuno kaza fakola ration kaza khasea government ni khasea je unko ki khasa sekoya. But what is the difference? We are doing it in the name of Jesus. We do good only in the name of Jesus. Musulang ko hawa mission no mu BMS ministry hawa hiko da do nya uko jero hiko silirvinya la pada she uko la da de liro they count everything. They count everything. Temikidabo kruhilia, how temikidabo habotselia, batalia, temikidabo trainselia, temi refugee kidabo kruhilia, gazagatofa. They count everything. Mukakram yazasa, British yazasa. Meticulous. Of Pugaza, Kakram is a systematic, meticulous tolle. Sala ugo properly azun. Ngo nagami buka prochana jango ke properly lole. Hakiwona. Meticulous, everything they count. But they do not count one thing. Habo pramo. Mo pragamo liro kedibwa. Me kidebo zulufulia. Mo me kidebo jisulibio vietselia. Ugo tu pramo. Kido zuliro ngo purgativio mo. Zuro ke penyofa perlo. Then go to mission. That's a shit. Kidabo convert salia. Car report baptism kidabo. No. Mumo she mission da she ke poor binye keto. Jisu pu keto kimyega. Let people see your good works and glorify your Father in heaven. You see. Then go vagakraliro. We want people to hear our good words only. But light travels faster than sound. That's why seeing is quicker than hearing. Telano, apotisia chawado, that telaudo. Missional lesson about the Christian. Missional lesson about the Christian. Katolasa kasauno mohokaseshe. Diekenye. In effect, diekenye ngulia. Vasegi bongulia. Mungo habolesa there are times when it is right and proper to say no. Okibo mo. Gatsa pugatsa ho putuzo. There are also times when it is right and proper to say Lord. Nipu. Nipugatsa. But there is never a time and there is never a place
when it is right and proper to say, no, Lord. Mo, nipu, hawa puketse putu mo. Tiazo to, azo nipizo, hyogo Singapore no 1992 ki pa, Asia Pacific habuno. Nichu sewa, sidi chalitse dadi conference no padi no azo rocho no po drum set kekramye, drum set. Mutsati ki sa Indian drum set ya zo hatiasa. Foreign drum set pomares, sagazo po kredi pillar. Sidi hyogo concert kotse isidi no hyo very Tony that's a green nouveau. She kifire nouveau, mo drum set was a zivitor, pomaretor, ponitor, casapri. Kifire nouveau, to your concert soba. Concert sa as a show, Aropomesadi, Azo. Niepu a chigi mbunu drum set hopie, kifire got swanu, the Bukera Lavorano, the Pugatasha, no kimyada, Niepu, go kifire got swale. Is this no kimyada? Shropoe. Sorry, wrong number. Is it kabada shepa? Wrong number. Line V model clear with the kabada shepa. We are never supposed to say no, Lord. But guess what? 3 times, someone said. And it is the same person who said, no, Lord, 3 times. And that same person is Peter. Terianulero, Jisue, Jerusalem, Nuvodino, boy, Pichakazakubu, Myabu Popese, Chidipovakri, Mupogu Kriwata, Dipugatsaki. Peter said, no, Lord, it will not happen to you. And Jesus rebukes Peter. Why? Because Peter wanted a Christianity without the cross. Second time he said, no, Lord. Well, Nipul ho. Katsapu katsu Jisue po pizza masada for katsaki, well, no, Lord, you see. And Jesus said, no. Why? Because he wanted a Christianity without continual cleansing. A Christianity without continual sanctification. Third, now, Jisue pobuno kunyogotsale, no tiovo process, Kazaki, mo kunyogotsagato luro, pobu Gentile kukivoza putsanu. He says, no, Lord. Why? He wanted a Christianity without mission. He wanted to be a Christian without being involved in mission. And that is the challenge for us. You will never, azem yepot, che dozaki no aki message sa mission leader po, the premier po. Porpukisa, we never reach our full potential as Christians and in ministry without being involved in mission. You see, Musa sotyo anko chesa ke no liro. How are you going to be involved in mission? No kimidi involved sira. I'll give you some suggestions. Pray about it. Pray for mission. Partnership. Partner in mission. Promote mission work. Provide, give in mission work. Unko tsese liviba. Gidzu, unko merba. Unko rediriba. Participate. Young man, young woman, get involved in one short mission trip. Take a 1 year teacher position break, study break period, and join you with a mission work. More summer vacation position. More mission trip. Be involved, participate. Be involved, or some of you, God may call you to long-term mission. Theology ka program be mission no more so nye. Isi di laba andia moto. Theology ka program nye kami chotto mission no hyugo. Kato kidiga ke kila mo na chiro theology purge is a visa ringulia mo do. Country ka kano Bible College, BD, Union Biblical Seminary, your missionary visa rejected.
you can be involved in mission without studying theology, and you will be much more effective. William Carey, hope you put William Carey, BMS World Mission, Baptist Missionary Society, said for a father of world modern missions. The father of modern missions. Other job descriptions include botanist, economist, medical humanitarian, media pioneer, agriculturist, translator, educator, astronomer, library pioneer, conservationist, crusader of women's rights, public servant, moral reformer, cultural transformer. William Carey did not go to India to just start a church. No, Carey saw India not as a foreign country to be exploited, but Carey saw India as his heavenly Father's land to be loved and served. William Carey was horrified that India, one of the most fertile countries in the world, had been allowed to become an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents. William Carey introduced the idea of saving banks to fight the all-pervasive social evil of lending money at excessive interest. William Carey was the first to campaign for humane treatment of India's leprosy victims because he believed that Jesus' love extends to leprosy patients. Before him, lepers were buried or burned alive. William Carey was the one to establish the first newspaper ever printed in any Oriental language because he believed that Christianity seeks free discussion. William Carey translated the Bible into over 40 different Indian languages. 40! He transformed the Bengali language, previously considered as only fit for only demons and women. He transformed Bengali into the foremost literary language of India. William Carey began dozens of schools for Indian children of all castes, and he launched the first college in Asia. He was the first man to stand against the ruthless murder and widespread oppression of women. Hero. Of course, po family friends, unfortunately, po family friends po failed se pesho seda. Mu po kimye, mu po nyonyo gobo, po la ke mije sewa, po ukola po tiza ga tsala. Therefore, what was his background? Tiche hedia po Indiano kamtsavor. Tiche hedia po no vapori porala vomo. Jidi tiche hetenya seki shedari pokrua saramporo. What was his background? No formal education. He was a ponichutiki shodir potsepette because of a disease, bald from childhood, no formal education, a cobbler, shoe repairman. Mr. Carey, I hear that you were once a shoemaker. Is William Carey? No, your lordship. I was not a shoemaker, I was only a cobbler. He was such a humble man. Mupwe shega tsaki kimya. Po epitaph no chezo she Sarampur no ho tupeza. West Bengal no. A wretched, poor, and helpless worm. On thy kind arms I fall. A wretched, poor, and helpless worm. On thy kind arms I fall. You see. God can also use us. Commit yourself to God and to God's mission. Apoti sepacha sewa do lenyo bo akajova se mo taja ngokelia pelewe mo kinu lavo ke liye utyo ke chatsa thadino kimiri mission no participate seliwishi ho nyepu ge chala seje nyopije. 그거 텔라누
세타리 그거 그때 세타디 저기 그 게세디 히테니아 기니아 372 오케이 주게 dear negeligo city ke chatselin ba kikim hidi nipu wen tseshi mo tie mission je ernegeli kim hidi nipu no kikim hizo na sin ba ga am ha poset levi ba zo ke tsesu na chat hase che ke city go as an act of response net to the word ngo ke zidi me che ke chatselin ba bahuri mission je ho ha ni bu bu che to ne ke sala ke ye che ke sala ke ko la ke che ka se ya renya ke le kim hedi ni bu che su no ke go crazy di ke go no me po ke za aki le ke ba te go no ani pu in su se ni le di to ba ke di che che go bo ne ke le bi se di khawa hi che ni bu de hin no ba ne se di go no to pa ke ze ki zo shewi ani pu mission ni no ni bu ke go bo hi ani le ke to la ni bu Presidente que tinha se ligue vir como perder como uma coisa passou daí ni puxi mo ba mo que pishi ni bo no so che ko chaka sa ego you president ko president que tinha que fa
뭐 미보부노 시는 구지소 해 대자고 하고 뭐디 그 게다스 스스와 이 보디 뭐 기딜이 도노 히야 닐리에 아니 보모히 보마스스디 대자게서 기치지 Kevin fa ko boche to kerso ma to kon ha ko shiri te no tala ke so ha ko crossity he ko bo ke hu he ko nilie te ja ke sai mo ki la ke je kan se ya we ke bin fa ha ko se ki le bette no he ko mo we den za bo ke mi yu chili shiro te ja mo ki ya ko se di he ko bo ha do no la ke pino ani bo mi la te ja bo tsa shiro ja po ke vi mi tsidi to pre la se ki li mi tsa pre hu je bette ko ka ben bele la se ya ki li Jesus Christ sam chashi ya we amen ba perla le vida hagino announcement pokini sidi kezaki letseleda ugo ke po ke work mi di jeva July 11 to 13th July zaker ponono zaker se ke to baptism classes khasada ba musla theza khake so ko ha lebadi mikrno go zo she lebadi nyo ke te lasi je ke sidi nyo ki pusia Thursday mo Friday li ro ke ba dia no ke ba suru ke to hagino ke hu no baptism class pe ba le do se she Saturday 13 July in hiliro khise ba thepegi vopele no ke so se pusje 9 to 11 baptism class bala lidi 11 to 12 testimonial and prayer for candidates how sadodi haba shiro track board ki jati no track board members for ke ba ko pete go no va pas no ke sinyo ki puse yawe no pete pije